Assalamu alaikum. Welcome to my students, my viewers in this class. We are discussing about the marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution, we are discussing in the different lecture about the indifference curve. And marginal rate of substitution is a very important concept to understand the behavior of the indifference curve. First of all, we discussed that what is the marginal rate of substitution and how can we interpret it, and what are the basically advantages of to understand the marginal rate of substitution in the consumer theory. So first of all, the marginal rate of substitution basically says that the measures the rate at which the consumer is just willing to substitute one good for the other good. آپ نے بہت ڈیٹیل میں یہ دیکھا کہ انڈفرنس کرو ہے، ٹھیک ہے، فائن، وہ کنویکس ہے، وہ آپ کے ویل بیہیو جب ہوگا جب وہ ایگزیومس کو فالو کرے گا، اوکے فائن. سے دیٹ کہ اب ہمیں انڈفرنس کرو کی شیپس کے بارے میں ڈسکشن ہو چکی ہے اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ لگ چکا ہے. تو یہ ایک جو ٹرم ہے مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن، یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ کنزیومر از جسٹ ولنگ ٹو سبسٹیٹیوٹ فار ون گڈ ٹو ادر گڈ. اب یہ ایک ریٹ ہوگا کہ جس کے اوپر کنزیومر سبسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے، ولنگ ہے. سو واٹ از بیسکلی دا میتھمیٹیکل نیم آف دا مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن از ویری سمپل. دا مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن مینس دا سلوپ آف دی انڈفرنس کرو. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایم آر ایس ہوتا ہے، مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن، بیسکلی دا سیم ایز دا سلوپ آف آئی سی. یا آئی سی کا سلوپ لے لیں یا مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن، ایک ہی بات ہے. اور اس آئی سی پہ بیسکلی ہوتا کیا ہے، ہم نے اس کو بہت کلیئرلی دیکھا کہ اگر ہمارے پاس ٹو گڈ کیس ہے، سو آئی سی شوڈ بی ویل بیہیوڈ اینڈ اسٹرکٹ شوڈ فالو دا اسٹرکٹ کنویکسٹی اور لک لائک دس. اوکے، وی ہیو اے اسپیسیفک یوٹیلیٹی یو ناٹ. آپ کو یو ناٹ انشور کرنے کے لیے ڈفرنٹ کمبینیشن آف ایکس اینڈ وائی چاہیے ہوتے ہیں، جس سے متعلق کنزیومر اپنی ایک یوٹیلیٹی پہ رہتا ہے. لیٹس سپوز اف وی آر ٹیکنگ دس کمبینیشن بنڈل. سو واٹ از ہیپننگ بیسکلی ہیئر، دا کنزیومر از ٹیکنگ اسپیسیفک numbers of y and this is called the y1, and the consumer is taking an amount of x1. So this bundle is basically x1 and y1. اب ہم اسی کمبینیشن پہ ہیں، اسی کرو پہ ہیں اور ہم یہاں چلے جاتے ہیں. So the combination will be x2 and y2. So what happens basically, the consumer basically wants to increase x1, so he must have to reduce the quantity of the y2, y1 to y2. یہ آپ کا ایک ریٹ ہے کہ جس کے اوپر کنزیومر نے اپنے آپ کو سبسٹیٹیوٹ کیا y سے. So basically what is this line? This line is basically delta x. And what is this line? This is basically delta y. So what is MRS? MRS can be the change in y with respect to change in x, but the keeping utility constant. یہ تھوڑا سا ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ سمپل لائن ہوتی ہے جو سلوپ ہوتا ہے وائی کا، جو لینئر لائن کا، اس میں تھوڑا سا ڈفرنس یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں ایک یوٹیلیٹی کرو پہ رہتے ہوئے ایکس میں وائی میں تبدیلی لانے کے لیے کتنی تبدیلی ایکس میں کرنی پڑے گی. دس از کالڈ بیسیکلی ایم آر ایس. سو جسٹ ریوائز سم تھنگ. سو مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن بیسیکلی دا سلوپ آف دا انڈفرنس کرو اینڈ وچ از شوئنگ دیٹ the change in y with respect to change in x. یعنی اگر کنزیومر x میں x کے یونٹ کا اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو مسٹ کچھ کمی واقع کرنی پڑے گی y میں
ताकि वो अपने सेम इंडिफरेंस कर्व पे रह सके. इसको हम रिवर्स करके ये कह सकते हैं कि अगर उसकी कंजम्पशन में आप कोई कमी वाक़ई कर रहे हैं, चेंज इन वाई, तो मस्ट आपको उसकी दूसरी कमोडिटी में इजाफा देना पड़ेगा ताकि वो अपनी सेम इंडिफरेंस कर्व पे रह सके. यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग थिंग है, द सेम इंडिफरेंस कर्व, दिस इज कॉल्ड द कीपिंग यूटिलिटी कांस्टेंट. हम इसको एक और तरीके से यूँ भी निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास यूटिलिटी कर्व फंक्शन अवेलेबल है, तो अगर हम उस यूटिलिटी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो व्हाट इज दिस बेसिकली, कि चेंज इन यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड इफ विल टेक द रेशियो ऑफ द चेंज इन यूटिलिटी वाई, सो ये भी हमारा यूटिलिटी फंक्शन के से डायरेक्ट हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमें मिल सकता है. सो there are 2-3 main things are that the consumer is just willing to substitute one good for other good. Number one, marginal rate substitution is basically slope of the IC, and it's very simple interpretation कि कोई एक कोई बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि because this is a continuous behavior. तो marginal change x में लाने के लिए आपको कितना marginal change y में लाना पड़ेगा. So this is called basically marginal rate of substitution. अब इन सब गुफ्तगू में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि monotonicity told you what is the slope of the indifference curve, whether it should be positively sloped and whether it should be negatively sloped. तो हमने वहाँ पे देखा कि monotonicity ने डिसाइड किया, इम्प्लाई किया था the slope of the indifference curve should be negatively sloped. अब हम marginal rate of substitution से इस बात को पढ़ते हैं कि वो क्यों ऐसा होगा. Actually you know that कि change in y and change in x both are not positive. अगर आपको x में पॉजिटिव चेंज चाहिए, यानी कि अगर आपका x2 बड़ा है x1 से, तो मस्ट आपका y2 छोटा होगा y1 से. ये आप देख लें यहाँ पे कि अगर आपने x में इजाफा किया यानी कि x2 बड़ा है x1 से, तो y2 में कमी यानी कि आपको y1 से नीचे जाना पड़ा. सो सेम, मैं जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि जब जिसमें एक चीज़ में इजाफा से दूसरी चीज़ में कमी वाक़ई हो, सिंपल डिमांड लॉ, तो वो हमारे लिए स्लोप जो है वो फिर वो नेगेटिवली sloped होगा. So that is the reason, other than the monotonicity, why the marginal rate of substitution is negative. So this is all about the marginal rate of substitution.